Assalamu alaikum urmatlı Tez Kavar kanalının körücülері, avto suyucular, una izlegen mekendeşler salamatsızlarбы? Bugün Tez Kavar'dın bul çıkarılışında mına uşul sizler ekranda körüp turgan, satıla turgan unağını körsetmökçübüz. Audi unağısı tuğandar A6 jaşıl tüsteken. Bul una uçurda Ordolu Oş şaharında turat satığa koyuldu. Esi benim canımda sorularınızga жооп бергенче özünün unağısı tuğralı aytıp bersin. Assalamu alaikum, ava kandaysiz? Жақсы, Аллаға шүкір. İşleriniz yaxşıbı? Аллаға ымқала шүкір. Maşinanın avalı kanday ana? Зыңқ, Құда қаласы. Жақсы. Kança жылдан beri minip жүрөсүздөр bunu? Оны где-то bir 3 yıl 4 жылдан бері мінем. 3 yıl 4 yıl bolup kaldı. Jaşıl tüsteken. Kraska Radnoy bu? Родной. Kraska Radnoy. Объем kança bunun? 2-4. 2-4. Жылычы? 97. 97. 97 yılı çıkarılgan kıymıldatkıçtın kölömü 2-4 eken. Levirul avtomatlı mexanika korobkası. Mekanika. Mexanika. Döngölöktörü kanday? 4 өтең жақсы. 4 öteң жақшы. Diskalары 5 yıldız titan diskalar eken ha? Kuzuf жақшы, hiçbir jeri urulgan, tutulgan, kraskalangan emespi, bari жақшы? Гарантия. Гарантия. Motoruçu, kıymıldatkıçı. Майжебей mi? Майжебей, жоқ. Tartışı kanday? Tartışında söz жоқ. Söz yok. Жақшы eken ha? Аллаға шүкір. Allah'a şükür. Tuğanдар көрүп турасыздарбы? Мына ол Audi A6 унасы сатууга коюлду. Авалы жакшы экен негизи. Сырткы видти көрдүңүздөр. Эми ички салонундагы бир катар карап көрүп коюңуздар, көз салыңыздар. Кана туғандар, коробка механика экен. Панелдерине көз салыңыздар. Панелдери да жакшы экен. Мына электр части, кнопкалары бар жок иштейби аба? Ооба иштейт. Бардык иштейт. Коробка 5 ступкабы, 6 ступкабы? 5 ступка. 5 ступка. Магнитофондор иштейт, а? Бардыгы. Бардыгы иштейт. Печкаларычы? Ооба, иштейт. İşteydi. Жақшы. Артқы салонундагы көрсөтүп коелу туғандар. Бул болсо артқы салону. Чехол салынып тур, поликтери бар экен, а? Ооба. Потолоктору кандай? Жақсы, ич сары сырапын Үстүндө эмес. светтери жанабы? Жанат. Жанат. Жакшы экен. Унаанын абалы жакшы экен туғандар. Муну эми канча дейсиз? Эми дидимиш 350 деп атабыз. 350 миң кеми барбы же 350ге токтотуп бересизби? Сүйлөшөбүз. Сүйлөшөбүз. 350 миң дейт. Туғандар, бул жагын эми сүйлөшөт экенсиздер. Audi A6 унаасы. Ош шаарында турат. Көрүп турасыздарбы? Мындай варианттарын кылабызбы, кылбайбызбы? Жок, вариант жок. Варианты жок. Только накка сүйлөшөт экенбиз да? Ооба. Жакшы экен анда. Сонун. Бул унаа сатылат туғандар. Bir жүргүзүп алдыга bir айдап, аркага bir айдап коюңчу көрөлү. Туғандар көрүңүздөр, насип кылсын сиздерге.